Yes, mitambo ni ya Adhiani FM. Nyeni tawa mwana wa pastor Justus Makawa Kilonzo. Ninawekwa tiwa kana Happy New Year kana mwaka mwe wa 2026 ni mwaka musio mwaka ula ngai okwadimete. Undu wafata muno bini kutungia mwe ngai mobea nundo kunenga mwaka mwe wa 2026. Twite tutoiwa ya twinena nake kila undu ni wonde. Twite matiko wake timu boya kila ivinda nigenda hatuiwietei atoilili maundu maitu atusobisinzi ya sito na atutongwese maundone maitu onde. Uone mwaka ulangai wiyumete kutwarima. Uyone mwaka ulangai otwete kutweka nesa. Mawadhimu make kwitu ni maseo. Atuswanea mauseo madhajo ni maitu. Na wendo wake ndo mandika. Ningai waitu na nito mwendete. Na ningai loto alini mwotoko makila ivinda. Anenda ukuya nienda kuuthocha kwa nda ya sionde ndene wa kilungu chake dhaitho chago cha Adhiani FM. Kilungu kila utiendete vame tambo ni Adhiani FM na kilungu kila inde tunambeisi cha mbeya saa inasi ya utuko ginya mwendo wa saa kendasi ya kuicha. Kidaitho chago cha Adhiani FM ni kilungu kitutongo ya sema undone maingi monobyo kila kitutongo ya sendene wa udhaithi wago udhaithi ute umongele na udhaithi ute mwole tudhite matei kwa ngai atoililie dhali wito kila chonde chojiwene mwaitha atutongia nisi na maundu onde ala methe wa matuatihite matailite tuthewe isietwa ni Kristo Yesu tuikwatiania na thukumi mawo musio atavania mawo musio ala tuthia na monthini wa githitho cha Adhiani FM na wakatano kwambia saa ina cia wiyo nginya mwendo wa saa kenda cia kuicha wina kwa mwana wa pastor thini wa githitho cha Adhiani FM twina pastor ulokwitho speaker kana ulokwitho ende akwatie thini wa githitho cha Adhiani FM etwa Pastor Fred Moyanga wa kanisa wa GNCA Mutomo ulawi paya lelo no akuma kibwezi kuenda Kitui Mutomo town. Pastor Fred Moyanga no tugethi wana akitu nenga ubo ndini wa wakatano ukite thithoni cha Adhiani FM ena atavaniange mawo musio alatwitha tukwatiania namo ndini wa ende kithaitho cha Adhiani FM twithia na mapasa mainyi varatu wana na kilolo kitu kinene ni kunenga kana kosa mwelekeo musio wa kutwa isi kithaitho chaguo kila ngai unekwenda kila ngai unekwenda nikenda atwarime tutwa isi mboya pamwe tiboya pamwe kuba ikukoma wakatano baikukoma kuma sainya ginya saa kenda cia kuicha ndino kuni ya Yeremia nenda ku umunde nase ni ukana Biblia ngusome ninambe kweka kuota basi amesoa nundu ni nisi gwithiangi ni matapi mesoa na maikwetie kuthi kusoma Biblia ndino kuni ya Yeremia kilungu cha 3 na musoko 100 nundu ngakutungia mwemusio na ngakuvosia maukite maku ese uiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 2026 Yehova noendete kutungia mwe wako musio na Yehova no kwenda kuvosia maukite maku ni kwethiwa ndini wa githitho cha Adhiani FM tuivoya tuite matai kwa ngai no kututongosia na kutweka nesa no witho ikulia na yu mwana wa pastor na kwatio ni mathina maingi wetu ngeyakata mwana wakwa likile thenane wingi wetu na awa na kwa na waiye ona ndie soma mbesa ona ndie sa uthukuma ona ndie sa kwitha na maundu makwa ni kata nienda ukuya thini wa githitho cha Adhiani FM tuitwa isembo ya sito mandiko ma Biblia thini kuna ya Yobu kilungu cha 14 na muso wa muonza mandiko manga imembe ati nundu vewe kwatio undu wa muti ethi wa ukatemwa ukathongo waingi na kana ithongo cia uvonge wago itikaeka ona ethi wa mungu wago ukakuya nthi wa nthi na gitina chago gikomia muthangani indi kundu wao muke wa manzi ukaete wenze. Bwana Yesu asifiwe. No withiwe utena we kwa wabikie mweso no methi mayasi ndwendea no methi mayasi awe yuko ubikie mweso wako nendo kuyati pe na ngai yote mweta ndini wa githitho cha Adhiani FM wakatano kuma saa ina cia utuko nginya saa kenda cia kuicha ne mwendete muno ende ngai ya mwendete muno mbe nyeni to mwana wa pastor host wa kilungu chake githitho cha Adhiani FM va mitamboni ya Adhiani FM twithia ne githitho cha Adhiani. Barikiweni sana.